Dapur seni jeung budaya. Dapsen bud budaya urang sadaya. Dapsen bud sentra budaya nu nyata. Dapsen bud seni Sunda tetep jaya. Sini dek, sini. Ah, maju. Hadir. Mundur. Ah. Halus, Pak. Ayo ke TV. Tapi ketua dia na tanganna baru dak. Oh, kalak karcus. Nah, harinya cus. Hop. Mama papanya bani. Sok, ayo bangun. Yuk bangun minta uang ke bapak. Terus paksa lah yuk. Bebenyeng terus. Kayak ditampilin itu. Terus. Nepak sirah Mas. Nampak sirah. Dari sini dek. Kalah ya budak ngaliwat. Jangankan dan 3 jalan. Sebenarnya sok neng awewe tak ibu didinya damak ibu tuh 3 kali nepak sirahna teu ngajungkal ka tukang tuh 2 kan Kalau masalah buruh mah tuh pecing. Oke, di sini. Memang tuh. akan dapat laksana. Akan dapat laksana. Mas datang mama dan bapaknya jangan. Anaknya banyak hayang jalan-jalan hayang alamat pacarnya. Mama bapaknya nalangsa karena tak ada dananya. Anak maksa-maksa, bapak marah anaknya dapat tamparan. Jangankan
maksa, bapak marah anaknya